Good morning, Mayam Kurumzari. Notice Windona Yukuding Sandok Saba, News Analysis Program that Thokchom Mangangcha Mayam Mutaram Nokchari, Nasi Manipur Phone Riba, Moroi Pausing, Karakana with the quick studio the next Libire, the Frontier Manipurgi, Executive Editor Mingwan Panjarabada, Miamgi, was a Paojel Chaoba, Zabutaram Nokseri. Thank you. Zawsi Manipurgi lady bus scenario was the political UIPA, Owen Bama, Kogi, Hanagi. Honorable Chief Minister resign to Bugi Matung, the Wirak Liba Manipur, the political scenario, see Tongan Bob Pausing Ponari Avatare. Pausing do was a habit to rock Hizer, but the Summit Patana Manipur Langaki, Watolo Shineba Melching, Gauduna Unakre, Kanabu Chief Minister Wengatagi Hiver like Hai Tadri, Taza Bakayasu, Uitolak Payari, Heidi, Atopa Makata Noza, Kogi. Birin Mode Sinaba, yet not double losing but Kanbangam Gadra, Delida Kalakadra, Sambit Patrana, Emily Karaga, Amum Toina, Siktana Cre, Partina Loropa, Warepum Namak Yagani Hanekogi, Minister Wariba Kemsana, Fondo Kibu from the Delida Kobu from Late Habaman, the Fondoli, Duga, Sambit Patrana, Bizepigi, Lady Emily Karaga Unakre, February, Tarum do Fogi Manunda, Manipur, and Overseas Minister Wasak Lorobi, Hibatongan, Pausing. Ponari Avatara. Must say, what high pausing city Kamana Ying Babes. Was it said the same high candidate, Kogi speculation to whether Luenamag, me could even a Kanbaya, but the consider Kai or a pay command to pay. I have a say, Luenamag assumes and Hightar. I do with Tagasu, Zumiam coming there was a Manipurgi, Tabaklo Whiter. Tabako Kobukan, the Hogi. State government common corpacans the Mayam Hanedina. Sometimes Matik Sava candidate said up Quigi Taboxi Pang the way away. Karimanam no Hibakan said that the Sanabi Moina, Quigi Tabak low is the Kakeno Kata on the way at dinner. Anna Kakeno them young when you go in Hajasia. Mayam some Hanabakan the Sale Gumba Pinava Haidanigo. With Tawamtang Lajage, Natra, Tawamtang Happy. Adu the same even sometimes deserving or candidate to Adugi Magi Merita Lakchatagasu Asibas and Haitare. Angang say Tawak Hapayani, Lobayani, a Karakata, the highway cannot ma'am Hanidina. Atagadi Kuzihang vacancies. I'm thinking you carry vacancy no have a consider. Manipurgi Akoigi Chief Minister gi post name hangis. Adugi my educational qualification to Buddy land of the Yai politician you when Haitareko. Akoigi Madi MA with the Kano sociology with the economics the master with the Natagan local Kanga the Vanika Adumba criteria that wrongly later more. Adu Tagasu Masida quite a maru qualification credit Totani. Karma qualification no hakan oppositional akans the Chief Minister with the Yaroid. Atopa minority labor, subminable or support to river, BJP support to river, Adum party, JDU, Hagera, NPP, Hagera, Sidizu, Lakpier. Laktu is a critic over. Within the ruling Aduga majority Pariva, Adugumba, BJP, party Martagi, Karakpa Musing, Martagi. Never could Chief Ministerial candidate ki eligibility either. And eligibility is the Kanakana, we do not have a chance to the Mariam to Mizibu, Mina Pamudan. Kanasevo. And Mariam Totaka, the Haying machine pass it, not a Masigi can say, Hoigi MLS have said, Haying acquired some highways from Yada Target, the center Malay, we can party Magi, a hierarchy Malay, we can a party labor. Magi Sangagi Munium Aduraka Kanjidreko, but every political party the Magi hierarchy ladies Manam Ginato, Manam Matak Thomas in Zina, Makatum Missing Sida, Hyber Kansida, Tabak to Withavani, Enoyam, Sminto, Hayeng, Akoigi Yam Chaoba, Adumba, Minister Malatori, Amisakawe, Noemiam, organized oro, Adunamiam Cielo, Manto Kalo, Gary Wire, Sana, Toronto, not wrong. My hierarchical system like the last Ekhoba Mantri, Minister Dagina, my political masters, union the labor sings. See the Matak
लेरे मखादना क्राइब आउट लेके कनो ग्रास रूट ता अखोगी वर्कर इन लेज नत्रो आई कांग्रेस की वर्कर ने बीजेपी की वर्कर ने लेने अरे मंतो खन मी होय नत्रो सो मंतो खन मी दु दिस लोने लेत्रे कनो से अखोगी चीफ मिनिस्टर से अरे मरम दि करिगिनो हाकन द मंतो खन बनु पादु दि मागी फ्री खाउदो अदु मतिक लूटे द पॉकेट्स आर नॉट डीप इनफ अदु एता गन चीफ मिनिस्टर अदु नुपा जे कनानो हाबो कांज द क्वालिफिकेशन हाने एमएलए मोय मथौ तारे एमएलए दुदा करम एमएलए नो हाबो कांज द अखोगी फॉर एग्जांपल याम फजर मोन द हाजर जे कोई पार्टी फंड जाय तारे कांग्रेस की होना कांग्रेस की पार्टी द आइना फंड क्याम डोनेट तौजब ngamगे हाबदि पार्टी सी ग हेग सखोननाबो बीजेपी की सुदम हाइपे चप मानना मोइद्रो हायंग बीजेपी पार्टी एज ए पार्टी आइगे नुसिजे पार्टी ने दुना आइसु मतें खर पांगजगे कयनो आइसु चीफ मिनिस्टर ओइदोरे बनिना स्पेकुलेशन तौनी को आइने हाइनिंग पोटी फम अमते हेक्ट फ्री द लाक्तो दिनते नंग बीजेपी यमना फजना नुसिजे हाइबे तारगसु नंगी क्राइटेरिया बुदी यारे नंगी क्वालिफिकेशन बुदी यारे मननि नंग पार्टी नुसिजरे नंग पार्टी द मरि गम कन तौदो नुपा मनी अखोय नंग सिम येंग लाइबनी अदुबु अखोय पार्टी द तौदोरिबा सम सॉर्ट ऑफ अखोय पार्टी डोनेशन हाइ ताइना लोय तौनी ngathani dana ana masi kyam to bungam de हाइवे क्वेश्चन नुम लाक्तो ने आइना खंजाबद दे ana सिदेस्ता अखोय लेबा अखोय मणिपुर की पॉलिटिशियन मरक्ता अखोय खंदो मनी बराबर हाइदि सुमाइन तौना ए सिदि माकी फिवम सिना अखोय सुम येंग पादा हना की लास्ट सही खरा सिदा मासे सुमाइन तौखिबा अखोय मोय कार्यकर्ता क्रम हाइदना कार्यकर्ता अदुगुम्बा मा ने अदगी मासे अखोय आरएसएस की सु यामना अदुम नकनाबा अदुगुम्बा मियो मनी मागे पॉलिटिकली मागे करियर येंगबदा याम फजरी को हाइदना अदु अइमोन हंगंबा हंगनिंगबो वखम मदि करी मरम गिनो हाइबदो चीफ मिनिस्टर लोथोइदो अदु क्वेश्चन हम थि चाउंदि लेको अदु एनीवे मदुसु नैना से दो होय जमा खाता दु लाक्से लाक्तो पोत दि हुजिक लेदि पोत सिदि खोगी नसायना हाजिरेबा मागी क्वालिफिकेशन मा लेरे पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन हाजब तारे अदगी मागी लेरिबा मंगोन करी के अमकपा नत्रगा मक्तवा दुदा क्यामना लंगी क्याम लंग दिखा येंगने अदु मतुक्तो अखोगी पेइंग कैपेसिटी हाय तारे मनम दि फम हांगी दो तसेंग हाय कान हुजिकान इवन पुलिस की लोबो वगैरह ओजागी लोबो वगैरह नत्र इवन केनो वगैरह करी हाय तारे तोंगान तोंगान बा पोस्ट मचा मचा अखोगी स्वाइदा प्राइवेट की बोदा सिक्योरिटी गार्ड हापगी बोदा सेल लौनर मतम द चीफ मिनिस्टर की फम सिदि सेल संगद्रा नत्र चंगोइद्रा हाबदि मियाम खनबि हाय तारे माइ थमजे होय मखा ताबदा लाक्सनिंग सुजिकी खोगी जिक लेरिबा सिनेरियो सिदा करिगिदमक्ता मणिपुर की सीएम असी डिजाइन तौहल्लिबनो नत्रगा तौरिबनो हाइबसि मतांग अदु कमाइना तंबे होय मदुना हापेट हाना हालमगदौ सुम फाब्राइन खले कन वाई दो कितंग सुम नैननबदा अदु एनीवे कई मरम गिनो बनिंग थौगी फम थाउम दुस चीफ मिनिस्टर हाइबगी फम जिबु कनाना थाउतुनो कई मरम gi थाउतुनो इट डज नॉट मेक सेंस करी गिनो हाय कांददि असेंबली ना हायेंगने ngasina ai tokchere haibane ai manipur ki chief minister oibuse tokchere ge haina traw huji bodi lande ko en hayeri se adu ki cm pisale along with kana kana no akoi honorable cm gi seminary ba amade magi close oiba magi mantri amade magi mla maya ma tor kan se pisangre adu kaigumba governor na mana ai accept tawdi hai targeti of course वफम मने अदु गवर्नर ने एक्सेप्ट तोरे हायर कांस्टिट्यूटि गेम ओवर हाइदुने अत्र अदु तागि उपाय लिट्रे अदुना केयरटेकर चीफ मिनिस्टर अंटिल अखोई तोंगान ब अरेंजमेंट अम तौगदबने हाबने अरेंजमेंट तौगदबसे तसेंग हाय कांदि अखोई कॉन्स्टिट्यूशन की अखोई पीरिबा अखोई इंडिया की को मागी लेरिबा केनोसिन पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरिबा केनोसिदा डेमोक्रेसी ने हायर कांसिदा मसिगी डेमोक्रेसी की चनबी मखा मतुंग इन्ना चही मदा मयाम असेंबली की मिफम से था तरुक की फंगदम नत्र हाइबदि चही मदा अनिरक फंगदम थाइदब मैंडेटेड ओइबा अदुगुम्बा डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कोई
India Constitution piba adugumba chana patha amne haidar minimum aduga masisida taseng harakanda di tang mamangi koigi handaki mamangi August adaida orangoni adugi matam dugi yenga kansida handaki tang 32 February tang 32 sidai di pham de yara moro masida pham ta gadi akoi constitutional loiba crisis ama thoe Manipur gi lengak sida akoi karamba makhal gi lengak no BJP na majority loiba lengak sidai hayeng assembly ko ngam ta gadi pham ngam ta gadi manung de internal division myam se akoi gi maning ningdon pomnariba amadi ngak chau theknariba myam amadi horse trading tonariba myam sale thinariba myam sigi marak sida akoi gi lekhai tanabam propaganda tagadi BJP as a ruling party ama oirakan sida magi manungda lariba akoi problem myam su solve tawng ngamde karama mongda chief minister masawo resign tor matungda adu tagada madui matungda di PR thame hai tagadi BJP gi magi political akoi leadership hai tare magi administration je prop sale hai ba yadro mane mi ju leiba power su leiba center su paiba ad Manipur da akoi PR ong thamdele hai tagadi taseng na hakana nangi MLA sing do akoi Manipur gi leiba political scenario se nakoi na phanam hona ta su upai leitre hai tagadi of course uji hai ba article 356 invoke toropgi the next possibility hai adu ne laktus mane an madugi potu lakta gadi taseng na akoi suspended elimination gi matangi hujiki koi leiba masigi legitimacy jo koi hangbe ko kai caretaker chief minister ji kai koi parliament ta ko leijeri aduga governor na koi gi assembly gi hekta koi gi null and void koi ain han ko jeri do handak ko to e kaina koi gi anobo keno ma hobo phim ne koi assembly sitting ma hobo phim ne ana si constitutional koi gi legitimacy ju kyam leirib no haibse constitutional expert myam ni khangani adu yam samna hajara kan tang try thoi si se last date yo ne and last date se haino ki ta gadi kai tholokpa al ta gadi Manipur gi chief minister na resign tori maram se khar leram be yai aina tajabada where akoi gi mapan na phung pause amadi tongan ba analysis pi ba mioi sing harak padi Manipur gi manung da leriba akoi gi BJP gi akoi chief minister da yadaba magi daisen tori ba adugumba speaker adegi 𝐍𝐄𝐖𝐒 mayam amadi team haiba tare ko masigi six na handaki assembly sida no confidence motion je congress na pukhalakpa kan sida opposition na pukhal targa su ruling side tagi akoi gi pai na pasa yaningdre haiba gi pot ama laktune mane adu eta gi mimang tholop pe phim di yang wangro koi assembly je jikan di hana TV le tingai de leiting de khoi ta bai wai ni radio da gum swai swai haina gre puthokre kaina hujiti ubu yare mobile li yeng be yare mane ala house se thani ba India gi magi parliament ta ga phamba da ga tawnari ba phim du ta seng na hare kan de oi yamna kan to jabu wan te yeng bu da yamna kan odra ne he launa khongna na pu de mi amana ngang ba tanan da bi ade table gunda gi ta lawsun na bi parliamentary democracy ni hai ta ga su sigi democracy ki maithong ki uppiba elected representatives sing sin tawba consider gadi sometimes akoi gi ngayon bam daga phamina ba akoi gi imai bel sing sam sarap consider ga to haina ba wahi pata gumba aragi koi lam yam hen ba angang sing na class manung da koi ojala tring daga koi gi sarang na ba adui mo mandro na adui film do hayeng thok ta gadi Manipur gi hujik leriba session sida tholok pa yabagi film do leita gadi BJP mayamang de as a party irresponsible ore amadi atopa opposition myam da leriba magi stakeholder haibtar mapangan hen kanghalina politics sai adu notro adu eta gadi ai gi leriba opposition party se ai manung imung manung da yona thola abanina madu hanam da them da yaroi natade mimang tho uta de lekai mang tho uta gadi Manipur mang tho uta gadi akoi mai ju thom le ta yabu leitabagi phem di leidu notro ana either chief minister da mona solution piram doise sumai to get tagdi koi gi biren sahib koi kamai to se haibano opposition gi level number se punja lakan sida khala jagre but ruling gi da somna le
lay haibiriba adongi strength to utpa ngamdre Delhi de propaganda ngamdre magic number nangona phangdre adu sidi kamai tawni hay no confidence motion ngoma thangal tagadi thangakni ready tawrimina madu to khangibina hayang CPM je tawta di lekai mamang da khoi myam plap chok patare haibigi potu da adu assembly tutin garse resign tawre natra adu political ki akoi mileage haije batare BJP ki political mileage ne badum phangis maram akoi mini chief minister ogedabani akoi minum tohon besuye akoi minum thamgani mayam atopana akoi kan chopasu yaro adu kan to busu yaro but at the same time akoi ki Supreme Court ki akoi truth lab sabra akoi honorable CM ki su voice record ki adu ki matang da akoi Supreme Court issue khar le haina haibagi report mayam lai masina Supreme Court na kagum sum changelak ta gadi hayeng masigi political repercussions me amala kadra haibadi maduna kaigumba koi royal sangdagi khwaidagi chaw royal sangama dagi mu makhata na sis main taw kanoma koina khangdaba natra koina tamangam daba dum royal am la eng khalasi adu ta gadi madu matam dadi kamain tawni koi chief minister gi phampai ta gadi adu ta gadi akoi hujik le scenario sidi akoi president incumbent oriba oiramba Chief Minister, but as a caretaker Chief Minister, wherever Sigi issue Hadi Lady, Adunavu, I was a key in a conservative. I resigned to Jarage, I was a Kanana resigned to Nunguno. Ninto Pamani Amramda, Pipapa Magnet Tagasu, Matam Kragan Togi Pamani, the Nintogi Pams, the white talk again, Kanana, Latuino, Adu La Evadi, the same high consider under what circumstances, La A have the some night. Thokchom have nothing more than the former was a have chief minister Hyderabad, but we caretaker chief minister. Series the Kram pressure and would have the Aquina Paojel Chaoba speculate the way in Madam the end hydration. Chief minister monthly vote right no high consider minister Pambo, Adukan Konara consider the chief minister Pamdi kind of course. Don't Masim Manipur political history that Akogi Lebaksigi, labor politicians in Mapan gi leriba tongan ba bourgeois haibudi achoba khogi senjau paiba capitalistic oiba adugu national party da kyam na mi pan tangagi haibudugi adugi example lamane nata de khoi myam kai regional party ma leramba nata khoi machine tawta gadi mayam form tor kan de noi haibudu khoi motang de khoi machine khana gani aduga khoi le film sida manipur chakhonna ba khoi thorang myam pa ka kani khoi assembly phamgani khoi mak tagi ma tawani haibugi question myam su tor ba yaina but anyway machine uji manipur gi leriba political situation haidar smai thamjage Raja aduga hojik congress ki side te chu tongan wafam sing humdok ba lai ri haitari khoi MPCC gi koi working president oi mega chandra na soi koi president un pam de aduga mara set pa government ma pami aduga Bimola Koijam MP, Honorable MP Nasu, Koi Maraset Pa, responsible government ama Labor Miam Pami, Haiba Wafam, Adi Huzik Riba, Pium Sida, Kogi, President Rule Lakudu Pam de, Tasemba government ama, any party government ama Labor Pame, Wafam Jumpondo Riavatare, Aduga, Kotu Side the Gidi, Ano Basi Minister Ama Hapada, Karishu Kenaba Leroy, President Rule Tamgadavani Haiba Wafam, Aduga Makogi, Weba Kogi. Hanadagi talaktu leriba separate administration asi hongba leite hai wafam sing phongdok su lei rai ba tar hai pawsi di kamani yengbe si khoi gi political oiba khoi gi microphone pa kana law bai si di politician nami mathong ne organization nam su mai tongan ba mai pamjaba magi kano hai tare agenda loina muk leram ne adu magi agenda le na su khwari maru oridi khoi gi political entity oriba amadi constitution na makhada chathariba niyom ama haijaba tare ko sin chatabdi yaro congress na pamana ama BJP na pamana ama oiramba yai adu taraga su magi india government magi constitution na magi preamble de ire thamiba adugi basic oriba akoi fundamentals haijaba tare madudi akoi kan tok dabi yaro chathadabi yaro ana congress ki su chapchaba ma huji ga haiba rhetoric haijaba tare Apapa Pami, have city political party magi canone, Magi Lavum Tokpatome Hadaragano. Madam the Hana Congress na piling it do BJP is lower minister. Congress ki side sorry BJP side tegidi, Koi Sumaito na
Manipur pick encounter tawning Manipur sida koi sumai tawna afaba economic ki oiba chakotpa pami Manipur community khudimak harau nungai na nusina de han pami akoi sumai tawse amuk tawhondre Congress government na aduna akoi sumai tawna BJP da su chance amdang pibiu hairi natraw aduna 2017 da adugumba BJP lengang amalai ne ba kamai karam lengang no haibu kan da Congress nadi masing hela kan sida sit hena yamba lengang amane ara Manipur di leriba political scenario sidi governor mana akoi gi kunipan phangba akoi gi Congress ki government da sarkar lengak si semo haibagi akoi keno na provision da piram do matam du di akoi gi governor du kana governor no haibu question leina ana governor hai tharis data se na kana lengak tu ki paliba center da paiba adu ki pakholo emane oirne ko na di khana bata ko governor hai sina ana mai pakholo ni governor na ko ki BJP ki mi oi tag de okay okay Congress ki di khangre natra koi majority ta so koi BJP dam ta han tang chance pi ge habise si ge constitutional oibro oibro habu ko sni wai ne niyom no chumi bra lale bra habu wai ne matam du di dum koi gi ire ge le pon nga tani na Manipur da thoiba koi gi keno se Karnataka na haina this will koi Manipur ta tu tawre Karnataka da koi gi minority na pai bai du di lengak pai bai du di koi ohelo koi majority na semuni na amaina haina report amane natra aduna masi pose laibadina taseng hara kan de khoi gi political scenario se Manipur da khoi gi tawum thok taw khar su tawba aduga khoi gi tawgadra haiga su tawdabi manam di irang se chahi ani mu hen chathara kan se de khoi gi ngasi ta handoke haiba su to yaw da por ngatane matam changni khoi gi kotu na law idu su mkhoi gi tangai phadaba mandate hai tarine oiram goni adu targa su kyam pbr pagi kyam pbr dugi habdu di madugi larger political framework amagi makhada lak targa di akoina pami su kaino mani maitei sing na pami su kaino naga sing na pami su kaino kuki ne pami sing na kaino habi pulap address to widori natraga only one community gi interest ta community ma sokna mathau akoi center da paiba adugumba kaino sing na torokadra highway question do why new aduna taseng hai kan de Manipur gu jik le films de khoi ge yama tandula ta da ba chahi anima tawra matung sida lengak sasan ama gi manung da chief minister ama ho ngai ni adu su kara mana BJP gi da ana hujik BJP lengak na kari decision loroke magi central leaders na kari decision loroke ha buse yamna khoi tangai phadna yeng gadawa matamo oire hujik se taseng hai kan miyam na ngang nahan hai kan sida chief minister N Biren Singh resign tawni hai na khoi khabar da poster da the ta gu miyam ta thas do ofum na te aduna let's wait and watch yam no ngai ja makha tarak padu hujik lai base koi gi CM resign taw khroba matung da mafam kya da security gi section thorong lokat khre aduga mafam kya da security deploy action na torak pasina miyam na puning da nungnang ba singna ba kya mo phauna ba ki pausing tongan tongan pause sing the phone ri haba tare sa ngasi khoi gi veteran politician ori ba ozo na phone do ki da so tang train thoi gi numit yung ba fau da khoi gi anou ba government ama tawra assembly to hudra ga di chu soi dana PR gum ba lak ba gi oithok lai re haba sing tongan tongan pause sing phone ri siga khoi gi central forcing deploy to pa siga miyam na khanari ba form si chumak pa ya ba gi oithok pa su lai na mai gai ga de phone do na ri haba tare sa hai pause da di kamana yeng be hujik se aina hajis ne ngasai gi koi gi CM gi pham hangin post hangin ana CM gi post gi koi ngasai hajiriba koi gi contestant amadi magi criteria fulfill tawa adu mi ma hujik wai sanari koi pause sing su ure adagi ngarang kana unaba submit patron license kari gi haiba gi kenomo ure adu ngasai na hakoina hajiriba tang train thoigi gi haiba deadline ma koi constitution na piriba India gi government na piriba democracy na piriba adu magi guidelines ki makha sa thabak to ta gi automatically hoji gi haiba lengak se noi semangam de noi gi haiba keno se assembly je phammangam darina akoi gi makha ta na kai to ta state ki mi sing state chalai ngam de ta gi yes by the constitution na piriba power to the governor na as a take care to tamri article 356 in the ma'am haneja duni
aina center na rule to boy wari ni taseng na kan de adu di phajari podam di wari ba mapan gi mi sing jina khoi gi manipur khoi maiti masen bo wagera ama naga masen bo wagera akhoi masen marai tonari ngai da mi atopana akhoi lengak pa hala kan sa lengak ki khudo karochalan ba haiba ta gadi madudi mi khudi mona dum khangna pone phari ba phati ba democracy lei ba leiti ba haitani matrone adu ta gadi kana na PR pam dinu angal akhoi gi veteran politician ozo na hybrid du chumme aduna yamna crucial oiba matam ni hujik sida sigi leriba matam sida lewa ki khwaitagi jiba tanpham sida MLA mantri masenong khanara kansida khanara kansida mu akhoi je karigum PR lahan ta gadi madu kari haitare mathangi 2027 gi vote ka tawdori bra natraga kamain tawdori ge adu kandadi haiba question ya ma hangna ba yani go but lewa ki chuka khalla kansida adu political career ke chu khanbi da kansida amadi ima lewa ki leriba miyam sing sigi interest haijaba tale ko magi interesting sida punna tasala kan khomjala kansida tin yo thara kansida khongama kha handaba tara ga su hayeng tung da khongkap ani thangin ba yai na adugi statesmanship haijaba tare not only as a politician as the yamna pikna su yeng be amana su yeng be everyone in politics sai aina hajariba mantop khanbadagi na kenamo akoi jule political animal ngatani mioi bai adubu politician haibaduga magi vision leba adugumba statesman hajaba tare akoigi leba ki damta khanba miyam ki damta khanba tungi akoigi kayat myama lambi myama yathuk pibu ngamba adugumba leadership to aduni ba hujik mathau tare si madugi leadership to leitara hana land targasu lehelak targadi manipur gi miyam amadi manipur leba ki interest thabak tawpa targadi akoi the way ahead chak khidori lambi se kitang ngan khorokani ngalakani adu hujik le films di akoi gray area haijab taina chief minister ju akoi caretaker chief minister haiba gumba atagadi constitutional power se hujik chief minister ke power lege hang tagadi hangba yadro a governor the chief minister resignation logre altari now who's in charge wang me amathol tore altari suspended animation gi film sin kamai to and then akoi gi PR lakbe abi possibilities am nei ya gre hai tare ko constitutional legitimacy hai tare wang me ama hangbadi yai adu hujik le film si nga ki yana na ba ko me am themna lo nga sai gi aina haje congress ta punipan ka ba kan si da akoi gi BJP koi kumathoi kya na koi na lenga semgi bagi adugum override mechanism me ama leitaba nate aduna manipur haiba lamse di koi gi oithokta ba leite haibagi poto mai thamjage hoisa jaduga koi gi hujik leiba scenario sida miyamna tongan ba mioi kya bu prediction tonari haiba tare ano ba chief minister ma oiba ya bagi no ozagi oiba motadi koi kana bu kano koi gi ozagi oiba khalun da su koi gi kana bu ano ba chief minister oi lakpe ya miyamna predict tonari sing marak ta ozadi kana karam balu ching ba sing bu koi gi chief minister ano ba si oi lakpe ya bagi prediction leibi bagi masig is anybody mioi mugi guess ngatani hoisa koi gi host na khanmi rasu ya adagi viewer na yengi ba sing na hena khangam ba su ya aduga ngasai na hajariba criteria hajaba taina koi gi BJP gi lariba koi gi chief minister gi post ama vacant leibonina madu tangai phadana magi qualification da mari yam ka hena tawdaba BJP gi haibadum inba adagi at the same time khwade maru oibse koi party da koi kyamna kathok pangam da ga hawda kat pangam bas da kari no kat da bas haibu sum sule ngone ana masigi jam chawba factor mo en khale kat pangam ba music se natraga party hena nungshibada pithokning hai tare ko aina pamjaman gi na farangona chief minister gi phamjam pb gi hai ta gi ai ju party da kitang ai donation tawjaba hai ji masana ta na tro mane aduna akoi gi honorable ma'am marks le consider kana gi akoi gi donation gi power hai batare natraga akoi gi kathok pa gi power se kyam leibage hai buduni aduna hana mantri oramaba hana minister oramaba da queen pairaba adugumba minister MLA makse hire se ko minister hujik leiba kangu sing sina to khoigi
khara kathokpa ngambagi capacity leiduse MLA amnadi kathokpa ngambagi capacity leiroi independent MLA amna kathokpa ngambagi capacity leigedra khara wani ba kaino lang ma phangdu ding sai gi khoi gi MLA local area development fund sahi ma ga da lupa crore ani re kyam phangum tongni subject to correction but I think I chum no di male do madmain to kan sida khara ka phangmai warni mongona tika phangre mongonda magi mi thaba khamna bagi opportunity phangre or kalbart chembagi ogera na tage chiengi ogera na tage thau kenom di phang kem phangdren khaji MLA di alde MLA mo kha oibdi di kari haitare hujiga haiba MLA local area development fund duga khara phangma mathok adu lore nan ta gari huji haiba concern department to pariba minister duga aiga chanaba ma ai thau kitang tobiu kan smana mai taw kan khara yengbe kan ai ju khara phaw ma khara phaw sina to tongne ja mayam na haina buda aduna madugi potu da tawtaragadi madugi sel gi akhoi political career sem ga tagadi Manipur da sel sang de hai tagadi athopiro ne natra wai sanana je akhoi kamai ta wono adudi kano da Canada wari mani aduna sel sang mani adu aina lakningi wofam de Manipur le future da akhoi ge handa ubu kan sida ozabi mol akhoi jam gi vote tawgi ba kan sida sel kyam sang ge tangai phadaba khadi jambe but hekta khoi miam da sen kan to khoppa khoi gi free for all to de ana Manipur gi leba political system sida sel sangandana khoi vote karak pa yabagi provision ama leiba khoi gi naha sing sina madugum da ilak pata ga di vote lemning mami do sen pai da su yare my qualification phaja loye magi career phaja ga loye natra ga di मंत्री दुना MLA वनिंगी उनुपाना सेल दो थादर रवनी ना माजुम लोकत तबदी यादर मुझे आदुगी मागी करी है तारे मसीगी यामना साइकिल मसीगी कम्प्लेक्स ओबा साइकिल करप्शन की साइकिल मसीगी जे थुगारा कान जिदा कोई ना हायंग 2027 की जिदा कोई ना मी थागत पा कान जिदा at least सेल चंग दबा अमदी मतिक साबा मियोय खरा पुथोक ना बा सेम साबा सु फाब्रा करम बमीना करम ना by the public of Manipur. Manipur miyamna aphaba lenga ama semna no khana bukansa aphaba adum candidate sing khan su muthau tai aduga vote ta sel sangan dabagi chanabi masu masimsu semgopuna phabra semgopuna phai haina smai thamjage hoja aduga makhatara kudai khoi yam nungai taba paw ma dai khoi gi sahi 35 gi nupa masa ama morang kampuda nomina gab don halamle huji leiriba security force na khorak hangna leiraba kogi matam masida kogi tampaki mufam singda sumaina kogi sei trangma gi nupa masa ma nomina gab don halamle duga maga lakmina ba mana sining sitagi hingore haba sing pausing tonga pausing de phone ri haba tar sum huji leiriba security gi fium masida sigumba thodok thokbuse Manipur si kogi hingbada yamna luwa fium mama oirak pra haiba mi am da singna ba ga am su phongdong na ri am tar hai pause de je kamaina yembe masigi se aina sum khanjabada masi wahang se notice window gi ra karamba channel dano chahi ki mang daina haijagre amu helamone maram de akhoi da leiba film tangdu le ta da film karam film no haiba kan sida khulai me ama mangi na to more than 5,000 arms masigi se miyamna lakrine masi khulai sing se phagana mo khonari ni ade khulai chingna tawlai ta gadi khulai pai buse kana pai da ge haibda Indian government ne piri se license haina nangna nomai mathau tari se kari maram gino aina mathau tari se nomai se ai ngonda ai life da threat lere natraga ai property ngak se ge tawni natraga ai se sana lupa me am thami se ngak se ge tawni natraga ai bank ngak se ge tawni natraga ai family ai lebak ngak se ge tawni ai lebak ngak ta de kana home department army adagi border ngak ke kana haina tongan ba legitimately sanction oiba khulai natraba police na paireba asana phal na paireba CRPF na paireba BSF na paireba natro tongan ba keno sing paise ata unlicensed nongmai me ama Manipur da tampak ta su ching da su laire hata gadi nahan cookie gi football sanaba kansida AK47 paira kansida adagi sang ba nongmai automatic weapons me am paira kansida adu chawna social media da miyam na unagrab du khoi gi su tampak ta
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ पायोदब मियोना पायम तागदि अदु तागदि खुलाइसि चुम्ना सिनरिबा लाना सिनरिबा हाइबगी अचौबा वहंग अमा लाय अदु हुजिकि अंगांग नहा से लै गिद्रिबसे मागी मराल करिनो मा कइदमक्ता हातपनो अखोइना ताइबा पाउ अखोइगी नुपा मचा से मोय अनि लांगमिना कांसिदा मियोय अमा थिरपा कांसिदा अमना चेला कांसिदा अमना सुमाइन तौना हालौरे अदुसु करम अंगांगनो मागी याम नहा ओरिबा युतमनी अदे मागी सेल नुंगम पाइदन खोतना फैमिली के मैं फ्रेंड होबा अदु मक्सु नते करी मरम गिनो हेक्ता सुमाइन तौना रैंडम अखोइगी मिंगोन हेक्ता किहन बतुहन बद लायरना मीगी पुनशी मबु अमाइन तौना टेंशन न बखौन बायबसे इट शुड बी कंडेम एट द हाईएस्ट अखोइगी राइट थिंकिंग ओरिबा अमदी मियाम गिदमक्ता नेन हारिबा लेपिबा लेरिबा अखोइगी मियाम सिंगसु सिगुम्बा थौदोक सिंगसिदि थोलक्तिबा करिगिनो वहांग अदु तारगदि सिगमाइ सुम थोलप तारगदि मणिपुर दा पालिबा अखोइगी लेंगाकसे ngасai अखोइ होस्ट न हाइबिग्रिबा करम लेंगाकनो खुरक हांगदना कांगला ममांगदि एमएमजी खिंदना गाड़ी मैम तोंगदना सिदेसिदा जिप्सी मैम खिंदना अचत ओक्ता अखोइगी गाड़ी दा कना कना यावरगे हना लेरिबा अखोइगी थम्मिबा पोस्ट मैम सिदा हांगिबा सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट तोरिबा मयाम सिदि तसेंग हारे कांसिदा अखोइगी सुमना येंगा लेयो करिम तोरनो हाइबगी वेट एंड वॉच हाइबगी फिल्म दम लेबिग्रबा नत्र तसेंगना अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर ngaके तसेंगना मियोबगी लाइफ से नॉर्मल सिदि पोरके मणिपुर की तंदु लेता दरबसे अखोइना मतेंग पांगनी हाइबा अदुगुंबा विल पावर अमदि एथिकल ओइबा स्टैंस अमदि नत्रगा अखोइगी मागी मथौदांदो तौगेना खनबा खनद्रबरा कनाना मसि फजल थंगरिनो अदु तागदि हुजिक लेरिबा मणिपुर की लेंगाकसे मतिक चारेबा हाइबा क्वेश्चन लास्ट कइदि लाके हाइबा कानदि होम हाइबा डिपार्टमेंट से पाइदो लॉ एंड ऑर्डर ngaktoi न पुलिस न अदि चीफ मिनिस्टर न हुजिक लॉ एंड ऑर्डर पाइद्रे हाइन खल तागदि कनाना पाइनो वहांगमा चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौरे होम सुमाना पाइने अता होम डिपार्टमेंट की हुजिक हाइबा मी हालेबा कापैबा कयन तोरिबा सिंगसिगी मागी रेस्पोंसिबिलिटी दि कनाना पुदोरिगे अकाउंटेबिलिटी से कनाना फिक्स तौरिगे अदु तारगदि मणिपुर हुजिक मसिगुम कनो मिसिमिना अमदि लॉ एंड ऑर्डर लाइक्रिबा थोंग सिंगसे तसेंग हाय कांदा मियोबी हक मियोबी राइट मियोबी आई हिंबगी आई राइट तो मत पने मसी तसेंग हाय कांदा मसी पोसिदी कोई थोक्तनबा कोई चप चाबा चेसिन थोरांग मयामा लोखकदबने हायदारी मी खुदिमकी मागी पुंसी हायबसे लोइनमक तसेंग हाय कांदा मियोबी बपोक्से अनि हन पोके हायना ngamba nate aduna masigum thawok singsidadi leiba paliba lenga khatana te lenga se ju leiba leitrabadi khangre adu concern oiba stakeholders mayam singsina masigum thodok singsidadi yamna phajana yingin bigedabne amali matek chawa thawok pakakidabne haiba jimdi ai request tawjage hoja aduga losilak bodo je laksaning isine khoi irang na manipur sida hujik tangdulai ta da film mo leiba taraga su sahi gi na pangthok taba yadaba mahiroi singi yamna mahiroi singi punsida anba थेंगनबा क्लास 10 की एग्जाम महिरोई सिंग कैरियर अम सेमबदा हनब स्टेप अम ओइरिबा अखोई क्लास 10 की एग्जाम असि अखोई चलिबा था सिगी मनुंगदा सुसिसुदन पांगथोलगनि हाइबा वफम सिंग अखोई मपुंग पाना पांगथोनबा सेम साबा लोइदे हाइबा वफम फोंदोनरे हाइबा तारे बोसेंग मिसाइदगी हारिबा पाउसिदि कमाइना रोइबना थंबिबा तारे सि क्वाइदगी मरु ओइबसे तसेंग हारकांददि अखोइगी माहिसे माही तंबसिदे ख्वाइदगी मरु ओयन खले अखोइगी मणिपुर हुजिक तंदु लेताद्रे हाइतागसु ख्वाइदगी अखोइने अटेंशन पिगिदबसे तुंगदा हौरिबा युम्बी सिंग हाइबदि अखोइगी नहा अखोइगी यूथ कनानो अखोइगी माहिरोइ सिंग मसिगी दमक्तदि ख्वाइदगी मरु ओइबा कनोदि अखोइगी थौदांगदि अखोइने ngami मखै अखोइ मखोइदा ngamnanaba अखोइगी पौताक पिरे कासदा मखोइगी एकेडमिक कैलेंडर सुहेंदबिदा मखोइजे अखोइना इंखतला कानसिदा ख्वाइदगी मरु ओइबा थौदांगसे मखोइदा लाइक अमदि माही तमनबगी थौदांगसे अपन बयावदना पिबिगिदबने मरमदि हनक अखोइगी लान तौवा लान अमदि ममांगद कोविड लेगरे इसना माहिरोइ क्या सिगी मखोइगी कनो सोखरबने हाइजब तारेको अदुना मसिगी ओइनदि आइन खंजबदा एट ऑल कॉस्ट लाइक तमनबिबा अखोइ आईडीपीएस दा पिगिदब फैसिलिटी मैम सि लोइनमक अखोइगी मतिक चाना पिबिरा कानसिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯟꯀꯔꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ